Kanya trap youth council Washington Circle. Kita kasih kali hier jurip shadow kita mobil kom si benta banjang yakun persya ya ke sarkar jela. Lada kaya cekmat ampli ya ke international import and export. Namarkan kita sikadai ya ke tarmat ya ke jat bendriu barok ke waina ke jipustet yang jepang COVID-19. Nyuna kaliang ka HYC Washington Circle. Iwan hangne ha kanega border gate apedang ka India bat Bangladesh. Nagbenta halor kane ka jing pli jong ka sarkar ya kane ka international port import and export nadu menta ka singi pratrik ngiwan hangne nagbenta ban persya number bang yoi bawat kine ki sahab lene ki sipai health department kum ki BSF kiro ngilayai kali baki menne baki ki ong kalak bandon gejingma ke bakrah duk kata-kata. Akini ki benai ki baladem ngi baka sarkar India barok kawai. Nado ki health department wat ka barok ka sarkar kala mana yang ngi kinong syok bangin long ki bapikir bandon ka social distance. Bara keju kapor bangin don kata ka jing yedeng mas. Handre ngi ba ka sarkar adu menta menne. Ta syuak sngau ngi ki paiba ngi laya simbenta. Bandai kimas, bam yakiar, yakane kajinya syong bubun balang. Handrei, aku bedai pat kane ke get, lane kata ke kayi, ke pateng hapok kane ke time jongi. Sibun ki pajba nong syong snong, hakine ki time border ki alang mensim. Adu kata-kata namar bala benah labakot ke bawah. Kane kalak banwan, rak ya kane ke jingpang hakine ki time jongi, ki bayamentahi hapok kane ke war jongi ngimpat don. Tingina kalang ke seng. Ni kentu jur ya ke sarkar. Ban ni persyak jur. Ba ke sarkar kadehi ban sengau haduk kano ngi kin nong sok senong hakini kitan. Delang bakane ngi kum ka warjente HYC ni persyak ya kene ke benta. Ban ni kentu ya gitu ki sunjuk rong ba senong ru. Nalor bakila tho haki social media baki persyak. Handre ngim kwa ba ngin yo iya pi tang haki social media. Handre ngi kwaru ya pi ba pin pen iya ki kam ki jong pi kumba pila persya. Kenang bakane kalong kajing yada yangi kine ki paj ba jong katany warjan tia berok kawai. Amtang kata ngakan turu ya ki paj jong ka warjan tia berok kawai. Ba pin aimen simingi. Ban wan sikmat. Ban yawan ra lene ban ya don rekat ban ngi ban senran ngi bangin persya. Nadu kinong kai lane ki businessman kinong ki babatai sipang kine ki bakai ha kane ki bamut ban supply nadu ina tena tain pen ursla shane tain warjan tia jungi bapin rakti ban mi shabar ban persya hlor kane kajing alat jong ka sarkar ban pli hendra ya mentang ngidang up bat ngidang up ya kata ka meeting lene kata kajing perkat jong ka asosian hapo kadis amlarem subdivision hapo SDO menne sau beje ayu karai jongki hangta te kumbang along ipi menne ba kalong ko ba hadu kata-kata namar lada ka sarkar kapli ka ailat haba watau no duai ubang itip sepau nu COVID-19 hadu menta mene ka pertei satlak wat kiri ki bala syai ki bala biang ki saing ki teknologi ki dang syem jinge bat hadu menta mene empat lap ya kata gajik ka dawai ban penkoj te ka no yangi ya kengi ka state jongi ke barang sadin haki babun kilang namar ke jing mentoy ka wantang ya kine kinong supply kine ki mar jongki kum ki dawyong kum ki mau shun kajing mentoy ka dei tang ya ka sarkar bat ya kine ki nong khai handre yangi ki pajba kamdon jingmut bat kamdon jing mentoy namar ka ba khadu kane kala ban wanra ya gajing pang ngimla ban tip lahau driver lene ha kine ki exporter ki importer ngimtip naman kumbang itip menta hapok kane ke jan area jong kane ke border gate ngilap bat ngisem hapok Bangladesh
Da ki pew hajar ngut ki don ka jingpang.